Bukailah jilbab si sesa. Masih Islami mani. Akare suki ayah, mama aji magaya. Mapan di sini tahu ko Singapura nisang. Mapan di Chile na tahu ko Amerika nisang. Jamba-jamba laki na din nisang. Ibu. Ni cawo kinasabai di makwa to. Taralamanang ni anak darata amin. Laku to pajandai amin. Lima pa amin na terakhir. Gadis di depan, janda semakin terdepan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat, jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba waj'alna mimmal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika min ibadika sholihin. Ibu, campumanan telur. Kamu pemi bage. Laramu ka jerte saliwangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca hari ini, selawat yang kita baca Yesue, napa turungi barakana pun Allah Subhanahu wa taala kamputta, napa turungi pammasena pun Allah Subhanahu wa taala rilalna kamputta. Insyaallah madice manang ni wija-wijata amin. Makanjak manang ni jama-jamata amin. Makasi manang ni wasilina galuta amin. Makanja manang iwasilin na darat-darat amin. Tarala manang ni anak darata amin. Lakuto pajandai amin. Lima pa amin na terakhir. Gadis di depan, janda semakin terdepan. Ibu, alhamdulillah. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Lengkap hari ini. Ya, Lena Tomatoki, Pak Camat yang selalu kita cintai dan kita hormati, Pak Desa, Pak
Babinsa hadir hari ini alhamdulillah bersama dengan kita, bersama dengan Bapak Kamtinas ya, kadang pengen kau salah ya. Ya. Ya roh sedang. Ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu majelis taklim yang semuanya luar biasa, masya Allah, menyala majelis taklim nama Tasidin Ring. Ini semua karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua karena sayang kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka man ahabbani kana mai fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, niga mapuji ria nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mai fil jannah, angkai si bawa ia nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Ibu. Ubi mak bagi ngopi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hari ini insya Allah kita berkumpul di Masjid Hikmat, insya Allah dengan semangat ipuran wiriono pun Allah Subhanahu wa taala yang kalingi pesan-pesan agamana Nabi sallallahu alaihi wasallam papasanna tomotata insya Allah idi mana rewak kimatu ribolata pade luna narik kololongan ni apalang haji taman sempurna hadina suku hajina. Siapa yang mengatakan tania ia makada, tania pasung ko celai makada, tapi alim lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan tempatnya nasalewi bolana jokkari bolana pung Allah taala temak kada sibu nasalewi galunna waddi jaji mega serina galunna nasalewi cinampa waddi jaji melo nasangki nasalewi cinampa jokkari bolana pung Allah subhanahu wa taala hanya karena ingin melo makguriwi agamana pung Allah taala, hanya karena ingin melo mengkelingi cara-cara agamana pung Allah subhanahu wa taala, tania karena telu si mata-mata. Ibu, tania karena agak cerna aja ya. Tania karena takwer si mata-mata, tapi karena meloi mengkalinga pengaja-pengaja agama pun Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tau mapakwe modelene rewa kiri bolata padelona kululungannya apalang haji taman sempurna haji tajamain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau jiwa ini belum mampu hadir di depan Baitullah, depan ulle tojo riolona Baitullah, depan ulle Makkah limatta riolona jompi ulawange, depan ulle pasuju ulutta rilalanna batu masalikoe. Maka hari ini, detik ini, asi puluh-puluh ngata, masya Allah, ya ko macam ni moya tita, maka anjak moitan kuat dari pung Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lolongan ni apalang haji dan insya Allah wadiniyul li haji bicu. Tanya tu karena ada sana pak kowi kaje pakitan aja na pacam ai saman aja tanah ya nita iya menye sudah peku nita ko makor matu alam iya menye cidi apa madari dega tawa aku koman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah masya Allah luar biasa tema yang diberikan panitia sama nasa di pada skripsi ya. Generasi emas berakhlakul karimah ya. Bermanfaat bagi bangsa dan agama dengan implementasi salat berjamaah luar biasa masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka tujuan hadir di sini selain daripada si puluh-puluh kisilaturahmi, selain daripada itu meloi iwolo-wolo tepat tak yang menggerakkan semua ini, yang menggerakkan semua ini adalah meloi puluh-wolo tepat jamaah yang dimuliakan Allah. Nasabak magina meloi wolo-wolo tepat, nasabak itu tepat jamaah yang dimuliakan Allah. Tak bagi wipole ria pai bagiang nomor sedi angka tepat
la yasidu wala yanqus. Dena ta tambah dena ta kurang. Niga tappa punero tappa na malikae. Ibu. Dena ta tambah dito na ta kurang. Tappa na malikae, maka na iro malikae, pene yuji, pene ipajinne jama-jamang, de nang kanaka da malikae puang cau kasa dia magasan na, melo ka mengundurkan diri, magai, maka de cau ka kasih terima cabut nyawa, wadi ka kasih pasili-silai, de nak kada malaikat mau cau kaya, na malaikat mau nak kapan nule kapan alena na sampai akhir kiamat jama-jamang na, apa cap, iya penapa aja jama-jamang na malaikat mau cap pupi tahu ya, tapi malaikat mau de nang ka. Deto nang kana kada pa malaikat panoeng ibu si maka de puang wadi ka kasih ke dia waga sana lete-lete unrong cau nak kasih aku teri panoi magai de kasih ulle mimpi parelo doangan na tatta yero pa galung mele masangki melo doang maka de puang aja kasih mu panojolo bosi to melo masangki maka de rupa galung nape melo matana na sabapure na lalimpo nape magugu maka de puang tanapodong kabosi puang marakko tanangi marakwe gugue digagabusi maka dia malaikat ini kan itu kasih terima dan ternyata jamaah dimuliakan Allah kue becu-becu timur agisane wata becu-becu bali galunna mapasang kiwi galunna nape melo macomo cidi melo bosi cidi melo itahangi busi makanya kok kebasa ya kok masang kita nape mata ini masang kita ternyata sudah terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi malaikat ini nang kana melok mengundurkan diri maka de magi kesina mengundurkan diri nak jauh ke akasia. Nah sebab magai yasidu wala yanqus. De nang kana tak tambah de nang kana tak kurang. Tepat na malaikat jamaah yang dimuliakan Allah. Nomor 2 yasidu wala yanqus. Tatamba materu de nang kana tak kurang ni kita pa boleh yero ina ritu tapak na nabi tapak na surono pung Allah Subhanahu wa taala makanya jangan heran yero nabi yero surono pung Allah Subhanahu wa taala penengi icoba penengi uji pene tatambe tapak na pung Allah Subhanahu wa taala penengi were pacoba pene uji pene tatambe tapak na pung Allah Subhanahu wa taala nasabab memang yasidu wala yanqus tatamba materu de nang kana tak kurang coba nih gare Nabi Nuh alaihi salam yuji beningiro kapa wal dijaji kapa ngundurkan diri na sabab ko makai palene ye ko makai palene sesana to manca jinabi lebih paje manca jinabi Nabi Ibrahim alaihi salam icaca hukum mana bakar rajana benciwi raja Namrud gangkanya suri muli Nabi Ibrahim melo yapiang pakai yapiang Nabi Ibrahim kuritan ngana api malumpai tapi Nabi Ibrahim dek neng kana mangulu maka doe tanana apa tu pale raja jama-jamana Nabi ya tanana pale patu raja jama-jamana Nabi tapi Nabi Ibrahim dek neng kana mangulu kenapa yasidu wala yanqus de neng kana tak kurang tak tambah mater tappa na jamaah dimuliakan Allah Nabi Ayub ipakan nailasa buru watak kalena de nang kanak dari ke Nabi Ayub baka Makkah di umana Nabi Ayub Ayub elodok di pung Allah Ta'ala akai duai pala limata mari lodo di pung Allah Ta'ala ade gamu pahangi pari lodongan na Nabi mujarraba pari lodongan na Nabi malumi terima di pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu aganasa Nabi Ayub alhamdulillah sangasu minalinga la sa pung Allah Ta'ala wadi jaji patapulo miasuna nalinga la sa pung Allah Ta'ala patapulo tauna nalinga adisinga pung Allah Subhanahu wa Ta'ala magi ne yu ngada e mipikiriki wotak kalupa adisinga na wering pung Allah Subhanahu wa Ta'ala iya tona jamaah yang dimuliakan Allah masya Allah ne tona hay madari kita kalupa siaga patapulo tauna nalingi adisinga pung Allah Subhanahu wa Ta'ala doang ngesum minakan nakipat diisi bukan main tanya apa tu nanata masya Allah namu malaikat makalari ato makanya teku cara ni pausa dito manen nak kasi we isi mapat di mangitu manen agasan na manen ni bali bola di na pa aja makatabang la haula wala quwata illa billah mapat di isi ki nama beli bola katabang agasan na iro beli bola itu makatabang iya pa namanya maku makanja
Mana ini beli bulanar kasih roh. La haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nigi matapari pong Allah taala, nania surimun rinna pal yukrim jaruhu tarulaloi pakalabbi bali bolata. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-iman la yasidu wa yankus wa la yasidu. Ya. Angka tapa takuram mataru na de nang kana tatambah ni kita payero tapa na ibalisi de nang kana tatambah turi takuram mataru makana ibalisi pene ini teraja kuasangan na pung Allah Subhanahu wa taala pene ipitang yana sedita na ipancaji sedita unita na biada de na melo matapa baka de na melo tunru maka tumapakur model ina tepak na iblisi narik kuang katau naita ni raja akuasangan na pung Allah taala naita pakita mata naita ni ipakedo tanai naita ni asampa tanai naita ni bola batu mating kai panolo yawa naita ni we mendre 50 meter de panamilu menari pung Allah Subhanahu wa taala maka itu tawe wadi jaji tepak na ibalisi na pake jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina atana pung Allah Subhanahu wa taala. Tega si tappa yenaritu yasidu wa yankus. Tega yero yenaritu angka-angka natatamba, angka-angka natakurang, angka-angka na maningka, angka-angka na manurung. Ni ganero jamaah yang dimuliakan Allah. Ini na tepat tanah ini yang kue. Makanya hari ini detik ini selain daripada kita silaturahmi si pulung alhamdulillah insyaallah loki wolo itu tepat tajaman dibelakang Allah ibu ye ko angka bunga ta dene wolo doang nges sekir-kir mager bunga marakoi makanya ko angka tahu dene turi wolo tepatna marakwir tepatna nek wong katau marakko tapakna yena tu tahu tu cede macai si cede tersinggut si cede macam dingas si cede dia napa aja turunnya jeling itu cede ayo tu tahu marakko tapakna itu makanya alhamdulillah insyaallah hari ini meskipun mapalai suasananya tapi alhamdulillah itu sih mapalai na tiringi mapusa insyaallah na paturu barakana pung Allah Subhanahu wa taala angkanan Nabi Sulaiman alaihissalam yero Nabi Sulaiman ipapile witalue pilihan aga tegero nomor sidi pak disengeng nomor 2 warang parang nomor 3 pangkat ibu tega tapile pak disengeng nomor 2 warang parang tapasugi ki masija nomor 3 tapa matan pangkat tak nomor sija tega pak disengeng pencitraan padahal dindingnya kakapa pacama maka di pacama ni dia kata pilih walengnya di miliar napa ya rega upasikola ki ya rega tapupin di pangkata ya tap maka dai kuir si de miliar tap menyala ni kuir ya ibu tapi Nabi Sulaiman alaihissalam napilih pak disengengi nasawa pak disengena masya Allah matandri pangkakna nasaba pak disengena masya Allah nauli pasipulu warang parangi kita lihat tidak mungkin alena Pak Haji Arnold manceji cama nariko degaga ilmu napunnewi tidak mungkin Bapak TNI yang dulu di depan kita ini nariko degaga ilmu napunnewi tidak mungkin Bapak polisi yang duduk bersama kita ini nariko degaga Pak diseng tidak mungkin tatung apa yolota nariko degaga Pak diseng jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makanya maka dia maderi maka dia tomotota nariko kana na sumpah risaliwa kampung sumperna aga lau matun tu Pak disengang na parewai aga na pada nakada beli boleh aga na pole yang anak ta pole sumpah maka dia ni tomoto biasa alhamdulillah lolo
golongan ni boko temawari. Magai pene ya beri pak disengenge pene tatamba ne kia nariko mega warang parata na degaga pangisengang wallahi wadi jaji yo jami irwa warang parangi. Ibu, tidak sedikit kita lihat tomotonna sugi talangga-langga tapi anakna degaga mak tuju mate tomotonna warang paranna tomotonna cinampa mi nasalahaikan. Arusna napatarui peko carana napataru na sabak degaga pengalaman. Peko carana napataru na sabak degaga pak disengang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Salah satu syarat di generasi tato bindoroe nareko meluki mancaji generasi emas. Pabukongi wi anatta pak disengang. Pabukongi wi anatta pak disengang. Insya Allah wadi jaji digaga warampara talingi tapi engka pak disengenna insya Allah wadi ngina pak baraka pungabau subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya aja tu sinaidi maiga pakanja pak disengeta maiga waramparata matandri pangkata tak kalupa kiri pungabau subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ibu, hati-hati. Nasabak rilalanna tutungan ni ada 3 ranjau yang sangat berbahaya narik kode nama kasih bateta hati-hati mulu yiro. Kegainero ranjau pertama ia nari tukam mim mustadrijin bin nimati alaihi eganna tahu iwerengi warampara liwa eganna iwerengi agaga liwa eganna tapi tak kalupa maringara di Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ini adalah ranjau. Ini adalah ranjau. Aga pergi Pak Ustaz. Aga ne pergi kasih tolo mas sempajang. Na angka ni je boleh. Meluki juga angka auto Fortuner, angka auto Pajero. Apa je kasih di pasir mupa. Aga ne pergi Pak Ustaz semeki juga kalau luar negeri. Sinampa angka tapau digeteng. Tapi hati-hati, ingat jamaah yang dimuliakan Allah. Naku tak kalupa kiri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ranjau yang sangat berbahaya. Nah sebab magai waramparatta matu yaitu narik kode nama kanja paluanna rilalang agama Allah Subhanahu wa taala. De nama kanja bateta maturui maka insyaallah itu waramparatta mancajibali matu resrimunrinna Allah Subhanahu wa taala. Istri kanga kimatu ipancajingang isterika napair matu isterika ngaki alakata na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami mustadrijin betapa banyak orang ya makanja tutunganna tapi tak kalupa di Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala ngeranga we ngeratuki syukuruki papedaleku na aja mosakari la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nariko di manang niatan na Allah Subhanahu wa taala pada syukuruki papedalena Allah Subhanahu wa taala inna la in syakartum la asidannakum de na paja na tambayang Allah Subhanahu wa taala wa la in kafartum yang namuan hari kumasak kari majepu pacalan na pong Allah Ta'ala masar rumah pipadi. Ibu kata matoa bu ir tumoto ay migala da warang parana eko itani manang ibali bulana eko itani manang ibali bulana tentang warang parana maka di bali bulana namo pitu keturunan deto nanule capue deto nanule capue iya namo pitu keturunan deto nanule capure gangka na dena sa dingi mateir nang erolo ko tau onro na borborang yang kaya wiring pong Allah Ta'ala na podang ni bali bulana namo pitu keturunannya silak dan na capuri warang paraku. Tapi apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah? Qaddar Allah angka anak na dua yero anak na dua dega agama tujuh ri agama na pong Allah Ta'ala. Nomor sidi anak na napoji mas sabu-sabu. Nomor 2 anak na napuji boto de panamati tumoton na capu mi meni waramparan na napaku anak na capu galuna
kasiaga ya pakatan ni pura siya pakatan yang ipasu anak na tarungkuange. Masu si anak na tarungkuange. Mata mo si pemo ya pakatan niya si gangkana. Dena na gani ya pakatan niya ibalu sisa ni galunge. Capu bal galunge. Lutu bolae. Napakua wija-wija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dengan ini. Magi na wadi mapakui jamaah yang dimuliakan Allah. Wadi jaji. Ili temotoi. Yeru si mata-mata yurusu. Yeru si mata-mata ilalung. Tapi kau bani pak bangem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkamu piko jama-jamata. Mangut bini pak bangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkamu piko darata. Angkamu piko galuta. Hayya 'alas salam. Kamu pir jolo-jolo cinampak cedi. Baka angka nauzubillah yuli magi je de mulo manu. Mau masigin akada. Anu je Pak Ustaz, dia jening kelinga mah. Pak Ban nama sigirah anu hikmat. Oh ini kelinga apa penitiana terpaksa kasih nausa se penitiana. Pinreking manara, akhirnya minri manarai. Pura minri manarai makada. Manu je suara nih, kalau mah peri-peri pasilesi anu na. Mega toja alasana pokona de toja pasile mana polo-polo naru. Polo-polo bermirip mana? Tua mana yang bakang 50 mana wak na pasangan ni. Kalau mana kasih ikatan lima depo tarapuna ni masih gini tar. Power gara-gara matanggal dan lah makanja si anu desi nanu. Desi ni joka. Magi di penajuk nak kadai. Manu je Pak Ban nama ku rapas sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal lain sih. Na usaha si kasi unro melota ni tai di zaman dimuliakan Allah. Na usaha ti unro melota ni tamana si pulu-pulu make marwa masih gita. Ye ko pala de nulai kalima seso satidakna maghrib isya kemana ngitudang oke masya Allah nyaman nerita kampo to mako mengadi di latu isya. Makanya gerakan mengaji maghrib isya sini masih ge mengaji manang. Iya maghrib isya. Nah. De panajo kay se paselesi Pak Ban nama dine pasel patolongan. Sewer Pak Bang tasik di juta sulang untuk lomi babang. Ya. Terpaksa maka deh mingkeling we capai ko maku tu pelito milo mandakar ko sigi hikmah tasik di juta Pak Ban. Allahu Akbar Allahu Akbar. Makanya ipalu-paluwe mindri imanarai. Makasih Pak Bang de pigagal letu. Magi na de panaletu mapangga masih gie jelas siase. Onro melota jelas siase aku kasi aku anku asrama na santriku taniasi na pake koro gaba. Ayyalam salam. Ai demito nagaga to mapakoy po imangi pokati aja na murus iya pa nami di matu na patta matu naraka kumiki murus mak. La haula wala quwata illa billah. Ibu, kami mustadrijin cinampa minalainala wa tutapung Allah Subhanahu wa taala. De namita insyaallah yako pung Allah Subhanahu wa taala. Napak barakah jama-jamata wadi jaji cede tapi napak barakah insyaallah. Wadi jaji de na mega waram paratta manyama wija-wijata. Wadi jaji de na matandre pangkata tapi allo biningata makasingi masyaallah. Amma na de na paja makada ayah. Bapak na de na makada sayang. Yeah. Namo di gagayan de ko makada sayang, engka gawat diang de nakada. Engkamu bapak na ager nakada lo ni timpa bo ya gesenne lo boy. Namo de patuman de tumaso tumagay makanja iparing kalinge. Tapi nam kong katumalo bininga si gerak-gerak. Namo bali boleh ning kalinga to la haula wala quwata illa billah. Iya. Gas mi mena surami. Iya. Matan aja kasih Pak Ustaz de ni gerak laki bapakna eko yuli de je na milokedo apalagi ko mahape ni ibu. Ye tu i di urani we bede siwa makun raye. Itu otak na urani we ye ko angka na nunre fokus tasik di tagorai Pak. Pak, loki jolo malikas. Deneng kalingai. Pak, gas
Depa ning kalingai. Pak, menre ni pulu mitiga de. Memang nasaba kongka, memang non repoku tasidi, dia sudah poku di situ. Aga pada ipogau. Ibu, aga ipogau. Takabbi bapak na, Pak. Pak. Ko dia pana kedo, dia pana aga sanana, dia pana kedo, dia pana pura ni muka bi dia pa gati do cilin Pak. Ang maligas. La haula wala quwata illa billah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Maka alhamdulillah mege orang perata alhamdulillah, tapi aja tak sombong. Ya, aja tak sombong. Ya. Angka tahu Bu, angka tahu Ibu haji pulih Mekah. Apa angka tahu tuh haji pulih Malaysia. Ya. Jadi, yeru Ibu melolo mapin rebuti. Napa ke waju perampak na pakai ni foto na mapa mulai nang letusiku. Namu isin na ulawato. Anting-anting na nambah aja miman na. Ima minero aranti Dubai doe. Manyala je. Pokok na majala. Manyala Ibu Haji. Ibu Haji. Senggol dong. Maka dani, Ibu. Yoli ko bali bolana gore. Ibu Haji, take me long. Dia na gili-gili. Pokok na je na. Cong apa ada guys ni pokok ni je gili-gili. Boji meki galo apin ribut dia je na gili. Sanero tu di cenga juk ka nala menyala botal loko. Dega ga to me wei. La haula wala quwata illa billah. Ibu. Kami mustadrijin binikmati, betapa banyak orang diuji dengan kenikmatan, diberikan fasilitas yang mewah, tapi tak lupa meringar rupang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, apalagi ranjau dalam kehidupan nomor dua, betapa banyak orang diuji, dipuji, ya kakak, dihormati, ipakalabi, tapi tak lupa rupang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keistimewaan yang dia miliki, dengan kelebihan yang dia miliki. Napa karyawi padan rupa tahu orang seperti ini juga tak lupa lori pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Waktu nade panance di cama turi joka je ku masyarakat ga tu amure. Tapi tania apa cama tania? Tania ya. Tania lene. Kuala ini luar biasa wisel. Ya. Iya lagi Pak Bu Ibu. Iya lagi mabele ko bacu-bacu Ko bacu-bacu selalu dipantau. Turi engkau utusanna. Apalagi di Tobindoro Iya. Makanya nang ngirom kanangin masalah agasan oto sampah mudah-mudahan kasih wadi mo ne palalu ci di koro oto sampah na kung palalu mo iri namo di mo ali sampah na. Iya. Jadi witin makadoen kani kasih oto na pa desa alhamdulillah. Ang kasi diyan Bu maliwi agasan na maliwi oto ambulans. Iya. Napa na tari puto na koro. Melo manche di cale mali untuk masumba oto ambulans. Jadi oto ambulans na tari puto na pero ambulans na namo de gaga to mate tur na pacan nito koro kampung na apa na puni. Maksuman ni kasi to mate na me pelelo mapitani puto na. Aginya de na jaji de na terpilih na lepe mengeroto na gama na ngero. La haula wala quwata illa billah. Bu. Napakaraja kita nahormati kita napakalabi kita karena ada kelebihan ada keistimewaan yang Allah titipkan kepada kita aja tetap lupa karena itu adalah ranjau. Nah sabamagai ya popongala taala melu malai kehormatan pangkat dan kedudukan tak cinampa nala pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini detik ini baka wadi jaji depa nilang tiki na de to minre pangkat depa nilang tiki ya pung Allah Subhanahu wa ta'ala meluk malai. Makanya Ibu yang memiliki paras muka yang cantik jangan sombong. Ini bapak yang memiliki paras
ganteng, jangan sombong. Pada geri apa cermin mengerat tapi dia sombong. Ibu, buah semangka, buah kedondong. Ustaz Hamka yang ceramah senggol dong. Menyala ustazku. Haja. Ya, magai karena betapa banyak. Kupung Allah Subhanahu wa taala aja tapakaryawi. Aja si cerita-cerita ja. Aja tapandang enteng di padat tarupa tahu. Aja tapakaryawi padat tarupa tahu. Nasabab bisa saja orang yang kay pandang enteng, angkai yakka darajana di Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia bisa menjadi bawahanta, maka bisa saja besok-besoknya dia menjadi atasanta. Ibu, hari ini Mariawa pak kita tamitai, bisa saja besok-besok na cenga ki idi si cenga lokori alena. Makanya maka dan itu ajewe, itu pak disengenge, si lelu tasirapi, bahkan itu pak kita tona pung Allah Subhanahu wa taala, si lelu tasirapi kega na pakala di pung Allah Subhanahu wa taala. Makanya de na wedding icarita ja pada tarupa tahu. De na wedding ipandang ente pada tarupa tahu. Nasaba bisa saja angke kotu walin na pung Allah taala, turipile na pung Allah taala itu na tunewi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, apalagi makukue macawi pilkada ya, pemilihan kepala daerah ya. Dena marigaga beda pilihan ta. Dena marigaga dena pada pilihan ta. Dena marigaga engka jagoanta. Apitan ni rampeni atas singan na jagoanta. Aja tarampewi jana iro jagoan na tawe. Maka insya Allah seperti ini yang kita harapkan. Pemilu ini akan menjadi pemilu damai, sentosa dan aman. Yeko damai, sentosa, aman insya Allah. Niga mancaji bupati, niga manca terpilih. Insya Allah tatai na panu barakah na pengadau Subhanahu wa ta'ala. Aja na musim makade. Erma baju putewe elo tangi. Erma baju biruwe eri jangi. Ay, nauzubillah summa nauzubillah. Ibu, siap kita amankan pilkada nanti? Siap tidak si bombe-bombe? Engka korbu 2 tahun din si wada binina. Iro lakena lengi pilihan na. Itu sir bidina lete pilihan na. Maka de lakena iya yo pilih mana nakade mana de iya yo pilih nakade makanjai nakadai. Mani itu iya makanjai 2 tahun sewanya ada teh yase kalian ada pernah si depe. Ibu, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kita ingat kemarin tahun berapa pemilihan presiden tahun berapa tahun yang lalu, waktu na Jokowi si bawa Prabowo, si Gamendre Jokowi, akhirnya irnang irup pendukungna Prabowo, pendukungna Jokowi si bombe, akhirnya Prabowo mancaji menteri ko Jokowi idi desi bombe ngopi. Wadini loni galungnya magasan na masa padale tahu lolongan ni ini na masisa. Makanya siapa yang rugi? Makanya siapapun elo doang ni kampot ta insyaallah puang. Mudah-mudahan puang paturung ibarakamu aku kampung terutama watasi dendre. Puang alengi adisi-disi nga pacama puang serekuang mangimadisi ni na pantoy masyarakat na wasasi dendring. Puang pasaliwangan ni sinin na masyarakat na puang. Puang alengi adisi-disi nga mana sinin na pagalungi nasabak ko madisi ni pagalungi. Insyaallah ang kawat diyanre ang kagaba. Aga mili uga pomega dita negawar ibal. Ubo. Aga mili uga idi komega dita tapi negawar ibal. Iya. Ang kasigaba aga mili to uga idi pagalungi mega gapata tapi negaga papabarre. Makanya alhamdulillah kamputan luar biasa pabari na masyaallah. Puang ilo doang ng puatan na puro kasi madisi mana pabari na papabari gabaya. Puatan na puro madisi manang pagalungi puan ang kay pake. Maka insyaallah
Dengan adanya petani, sejahtera kini menyamak kini. Dengan adanya orang miskin, insya Allah menyamak kini nawa kita sugi. Sebab bindingnya dia gak tahu kasih asih. Masih sekini tahu sugi zaman dimuliakan Allah. Apalagi ni makut la haula wala quwata illa billah. Narpi ini na puji tahu Namo ko kasuro itu mapasan ni sanggara kasiya sa COD. Namo sanggara alam ni COD itu serok bagang kato COD. Mandra sa mi mangidi bapak pak mati mi mangidi. Ibu pas dia di ta bapak. Ya. Itu negara. Iya. Pokoknya pas dia dolar. Iya. Dolar ini aku ke COD mater namo ko di kamarate mak balanca tu tahu. Jadi makanya di komelo ki amang di ATM tei di orang ewe, ya komelo matinro beneta perhatikan ni sidap pega HP na. Apa ya kode na sidap pe HP kode tu na sidap pe HP na insyaallah amang itu ATM ta. Tapi ko sidap pe HP na wadi jaji matinro tapi takiri si barangi pole Jakarta. Pak, ang kasih mati paket. Assalamualaikum. Agak sir nak kada paket pak. Kerja paket. Saya kira sih di juta tapi 750 mamai. Tane bukailah jilbab si sesa. Masih sami mani. Akare suki ayah mama aji magaya. Ibu. Kalinya kai, akare suki ayah mama aji magaya. La haula wala quwata illa billah. Ibu, anan nengi kasih lakit tak Kani kasih naturi api, naturi napas. Gangkana ni semana barita seliwang. Mapan di Wetang di Surabaya niseng. Mapan di sini tahu ko Singapura niseng. Mapan di Ducilin tahu ko Amerika niseng. Jamba laki na din niseng. Ibu, ni tahu kinasabay di makuha to. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wih, nyaman na sadik, matan na pinading. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah diberikan nikmat, setelah diberikan dihormati, yang terakhir yang ketiga adalah makanjai, sukui, tapi tak kalupai meringar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia suku wa takalena, tapi tak kalupa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan bisa menjadi ranjau yang sangat berbahaya rilalan wa takaleta. Makanya lo ni ibu, insyaallah makanya mana ni insyaallah anak tamatun tu pak disengang. Makanya ipat disengan na anak ta matanre mana sikulana atau binduru tau atas sidin ringe sehingga rewak bangun kampuna yang selama ini merejing iwe dina pikiri kipe ko carana dina mereji yang selama ini maka dina mulai makanja tuona tanang iwe dina pikiri ki nasaba ada angka tau macata cuma masalahna madari di tau macata dina li pake guneng dina li hargaiwi ya ko tau macata madari turimelo ki gratis ya ko tau saliwa mele wajah soli tapi ko atu acata madari dina melo hargai pekko carana lo monro to acata ko kamputan na ini masyarakat dena melo yargewi pakalabbi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pung Allah Ta'ala saja
Allah Ta'ala bawang napakarajay napakalabito ang kay punay pa disangang magi na ini pakaraja nariko ang ka masyarakat ta punay pa disangang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya law ni May mudah-mudahan insyaallah salah sedin na puli palaw nga takwe itarima parilodoangan dari Allah Ta'ala insyaallah makdiw manatuki di salama amin. Mudah-mudahan kasi di poli di palawang kata itarima parilodongan na di Allah Ta'ala makdiw manatuki di ang kaipasalama di Allah Ta'ala. Makanya kung marilodoki insyaallah akkadaki amin pasus ada tamatu angin bu ya ya pasus ada tamangin supaya insyaallah musumangi rolodokta. Yang kedua patari-tari aleta marilodong ya patari ya kode tu letari ajami tari amin ya Allah. Ibu, engkau biasa jamaah antara jamaah umrah mata wapa wadah. Purtuna mata wapa wadah, mata wapa masima, melo ni mak deko bajai. Jadi kebetulan ya purpimping ita wapa purana mata wapa suruh na alomundri. Mangulo ko kabay, ko yulo na pintu na kabay. Opodani jamaah maka de engkalinga na bawa mak duang aja na tak duri ka iko maka da ka arab bana atina aja na tamat maka de di rab bana atina akada bawa ni aming maka de jamaah oke insyaallah Pak Ustaz. Jadi matan Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angka korsa di mondri sana teri borang ni kakak wah sadula da sedingi sean kusula da teri ruang bak materun Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min pene matandre sadaku marelo dua pene matandre tu terindah maraja terindah marilo doang nggak malampe mamula ni di mapalla kali na tiga roko kamu wiri na pasal apa gili na utu-utu ni si bawa al-Fatihah pada giling alamundi ternyata kato matua paling na teritungang buru matan na napakwa teri di sengaga peteri gili na utanin maka deka her magi teteri her mudani ni kwa puta na kada tanaje kasi rupa teri ka Pak Ustaz aga pare pateriki angka mo pagakuro ang balasabi milo tali de patali antara kimatu ko pasar kakia kada ura mana ni Pak Ustaz namo jumbo purotoni apa jumbo wal di tamatoni ko pukupor aga pala na ya belo mopi mondro kwe harus ni made na baja kwe kasi da Pak Ustaz tadanya kasi na patarika aga patariki maka de Pak Ustaz mulai jaya jeko Perdata ile japlan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya sayyidas sadat ويا مجيب الدعوات ويا ولي الحسنات ويا رفيع الدرجات ويا عظيم البركات ويا سامع الأصوات ويا مؤتي المسؤولات ويا عالم السر والخفيات خلصنا من النار. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Puang paturung ibarak muri bindoro puang. Puang paturung ipamase muri bindoro puang. Puang pasalamak manang isinin na masyarakat na to bindoro ipuang. Puang pakanjaki manang isinin na jama-jaman na puang.
Pajajima nangisinin na wasilik tanat-tanan na puang. Pakanjaki wasilik galun na puang. Pakasingi wasilik darat na puang. Puang alingi adisi-disi ng pabarik na sinin atau punay pabarik puang. Puang tapamigay pangalin na sinin na pangalin na baluk-baluk na tamak balu puang. Puang padai jengi manang isinin na wija-wijan na puang. Pitang manang ide ceng sinin na wija-wijan na puang. Puang pasalamak manak ki puang. Rilin walak bilak bipa materiwan wa akhiran. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Puang aling imanang ni acan ningang atin na sinin na tau bindoro mas sempajang oko masigi puang. Puang aling imanang ni acan ningang ati sinin na tau bindoro mas sempajang oko masigi puang. Puang acan ningang manang ni ati kemakasi welauri di puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Degaga lalat, degaga tikungan na, degaga tasi, degaga bumbana, degaga aju de nakepasu, degaga tahu, degaga atas salangan na, nania tak kalupan na. Narikong kada ku tak pasala tak dampuang ika maraja. Ibu? Ibu? Milo mo kima dampuang ika? Kada jema dampuang iru ustaz sering ngari si mulir mapa mulu pertama lah tu pacapur. Ya mana nak kena? Tak dampuang ika ibu. Ibu? Degaga ni aku meluk singuki degaga meluk mi pada palabang ini agama na pong Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan ye wedding mancaji lalang nanu berakan na pong Allah Ta'ala. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa singgah beli cila. Kalau bapak ibu mau berangkat umrah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko celak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.